musese ni uthocha ingi na ndio tungia muvya nundu akwendea kwithiwa na ituthini wa kilungu cha usili muthenyani wa umuthi twendea na unene na witu na inde wakili ndio kulia kwa tuelese na elesa musiaisha process ya ni wathi kotini ya divorce chambe kilanda na kwasia mundu ndio kwenda ku divorce kotini kana na miao file to file kindu kitawa a divorce petition ni sawa sawa ongelanka wasia ile to file kindu kitawa divorce petition na petition yino wese obesie lakini to insist ya no sio koka kwa mundu some maondo asu nikenda ka use obesie madhangu maseo matasema matastono lewa kotini kwa ila documents na kutabia sia kwa wakili na mwamwete your story no kusebya kindu kitawa a divorce petition na divorce petition yebe kula divorce petition need some different na madhangu angi maton masaini ya wane wakili divorce petition saini ya wane mwene ula ukwendo skatana eta wa petitioner na wao mesaini ya na akasaini kindu gengi kitawa verifying affidavit na akasaini kindu ukosi wake na kuya no si wakaandikithia witness statement usietau ona si witness statement akaeleze yuki la kindu kwa urefu na isaini madhangu asuonde always stay file madhangu kotini to advise ya andu file at least 3 copies nundu ni wale tenda na original copies nikenda copy mweti ya wakotini copy ngeo katiwa nayo na original yesu ngene ya ilito saviwa uloenda ku divorce na kena ngitu ya waskata eta wa respondent na mimi savu no saviana kindu kita wa notice to appear kana no amufai savu madhangu asu na veila no tatonto siete summons lakini eta wa notice to appear in divorce petition ayewa kana within 15 days asongie madhangu asu nikenda yende madhangu asu wa file kotini no manda mundu ito wa court process server kana mundu yetekeletwe ni court kuserve madhangu ma court akatwa yolo skatete ndiliko kwa liku nundu wa covid-19 court ni no kiyongelela some section 5 of the Civil Procedure Act ya mundu no serve through email and also through WhatsApp lakini before you do that while later amba could try what we call physical service yes we are substituted service ke sheria ile tamba na mundu suo kama to ya madhangu yake tuo to lakini nako ya court process server amuto ya madhangu asu nikenda asongie lakini nako ya mundu suo akenda atoneka kana atabikirwa after process server mo kwata mundu suo no lete andika report yake mundu ndi na mukwati ko unetekelwe ni musavu na these processes ila na utabia pe kundu kongi wethe ya mundu suo na ndoneka kabisa ni lazima ikotini weti mwana na muserve through the daily the newspapers the daily nations lakini isu ni topic yeletwe muno ina law of civil procedure mundu suo asavi wanu wailete kusongia madhangu asu enda na 15 days asongie madhangu asu na ndiki ele sio ba ukendo kimwe wailete kuelewa na divorce waitie you cannot connive to divorce or agree ndia sie nitewa nveza sie ni netikila tututia nekana chau ni saku igana you cannot conspire nitewa na te divorce aye ni lazima akuaccuse na kugenda ndo mu divorce na inaitumisia ona kuye cross petition afio na kwende tutiana nundwa itumina lakini timu muyetekelana kana muka file consent kana agreement aye na pia the law of marriage goye the sanctity of marriage na mutwano and the family unit is protected kwa hiyo ni lazima ni protected at all means muyesa kuyetekelana lakini basi ndio ngisita maybe elikine sweet topic ya muthenonge nomkana muyimu kadis ndiko yebe sindu sita separation na judicial separation isu si processes inge but divorce muwezi kubaliana yesu remain you kwa asongia madhangu asu na kulawe muskateta we na right ya kusongia kendo kengi kendani wa kuaccuse wana kuosongia then mwasongia ende yune gwe mwasama tukokotine lakini mutano sama tupasu kotine mwa mufaili dhango yenge ya registrar a certify kana ni mwa faili madhango menu on the kotine
na the divorce is now ready to be heard. Kwa hiyo ni mufailia mathangu angi metawa a notice of motion ya kukulia court. Yes, that you can then wasongia the divorce will proceed as defended. Kendana na songia ye proceed as undefended and the proceedings minimu file yete mathangu on mwetekelu. Yuma file mathangu asukoti yetekela niwe mwosa ama tukoma edhukewa. Na bauni bongo eleisi yuma adhikumi okose. Mwina right kenda mwi kwenda ando ingi mayedhukesia niyo mweka bingo. Ukose wenu ukoswa. Ngoye waandikithite kuti lazima explain kila kindu. Na wasi ya udhukose wakwa ina andikithitie koti yose yosuto wakose wakwa documents yumwe kenda wina ngose siumi okose wo na ende koti hii mutabia muthenola mukotwa ekotwa utuwa divorce woka in two forms na nundu wa kila ngweye at any point no mundo mwende mukeuga no tisiokeanie kana aja so to your divorce when they are in two forms. Kenda court, of course, mwathi court ni court no ile kenda muina ituminzeo. Mukewaye kalani. Kenda muina ituminzeo court ni tekela. Na tekela yumasi kendo kita wa decree nice. Decree nice. Yaani court ni tekela mumanoe lakini kwetekela koye tekela. Nungo itumila mwanengane lakini muinengwa kalungu kwa mutesili ondonge koti kakanso kendo kiu kwa kwamba kuma watu iko decree nice kana nisi na yaumwa koti ni specific ya between 1 to 6 months 1 day to 6 months muna manengane mi ilete tatu kenda mwe insist bado mu divorce ini wewe masiela yeta decree absolute the decree nice is made absolute. Kuwe kaumia odenge tawa decree absolute. And wako ya nanondu maisie kwa kube ni kotie kaumia order that. Ni maile totia na matiane na matiana nengi YouTube. Yesu odesu ya kuma odesu ya mwiso. Ni woke ndanu endo otwana na otwane kana kendanu enda ika maundu angi no wiki. Aha, na yudi wala ni wa metela ya kutia na kwa usutu yangu ya kikanisa na customer kana kivyo wala ni wa kutia na witha wili hata basically kivyo we say there sina difference binge lakini kila kienda kivo ondungwe even in customary marriage that you should follow the traditions of your traditions na cultures ya tribe yenu you onayo with ya kila tribe base ndu ila sia ile totwawa you should perform those procedures ukethwa ni sie kwatako kamba ni gwa kindu kito ambo yole na chau si ndu isu ni sia ile tekwekwa na kuyana nondo sia ile kila kingi kutia na customary loan with ya no sio ke kotine it is also possible ni muka kotine na isieka lakini sio ka in two ways chambe yes either mundos maybe there is even contention why marriage kana why marriage kukendo chambe moka kotini unungu ni lazima mwambo prove kana mwatwanite tisawa sawa chakele muitiana in customary marriages grounds no ilana utabila adultery irretrievable breakage of marriage cruelty na desertion and in addition kemba according to our customs pay any other reason ila yetikileti ando maitiana no withie kithio chenu kana according to ambaye yenu na customs kine kitikiletwe na ikibitu kithitwe na nikulingana na mia ila yelite morality and all that that will also be a ground for divorce kuni mo the procedure isu siatewe na koti yase mwatia na kemea nondo isaidhi ando maye sasa ema vika koti ni weitumila imaeta nini kenda we saidhi ni wanda gwabyo we saidhi no weke maundu ange maybe uto anenge kana odhasie mundo suweke maundu make siendo taisu kwa hiyo procedure na ye file la petition yongweye lakini ndio agwezo mwembo approve ni mtu anete na mwasi kana ila procedure ingesiekiwe kana kenda ground mwete ya custom yenu ona mu prove kanesu pae kengosi andu meno wataalamu akenda na kamba mutumia wetikile tikito kambani onani
ona wasisia ala songoma kupe mabuku mandekiwe pe mabuku saa ingi twi saa tumio kotini maundu ni ma marriage na divorce mandekiwe ni andu amatene amwe wasongo na maitu maeleti undu siethio situ siili mabuku asu no terifa motwethie kana niguo pani mwene ni mwati yamwe ola wake kambondo wasasia beki nokita wa ukiwa tina waserukane ni anandie datigilike muno kwa ninge tofauti ya separation divorce na co-parenting. Okay, divorce ni asia nina kuelezea kwa liku lakini kila kivo ndo na asia yu ila wa divorce na mundu mwendo ane mwa novyo where you are free to remarry kenda nwendo twana na you can even go further in divorce or in separate proceedings ya matrimonial mukahana ngina mali na kwa kubene mauma novyo baikendo mutaanite ti sawa sawa lakini hiyo ka separation na issue ya judicial separation where kila mwanengwa ni mwadhimu define your rights in court where muikwe kala bamwe lakini mwe ni anye ni kala na ke kana ni kala ondo muna na ni kala ondo muna but the core thing you are not free to remarry kenda mwe ka separation ndo twane ndo free kutwana na in some instances where they are nenda muina the under matrimonial properties act matrimonial ona mali muina na pasibyo mwakito ku separate judicially mukenda no mwiso sio kiania kana ko yana nondo mwasia the word co-parenting it's a wide perspective it can apply where people have divorced have judicially separated or have even married ni asui likai utoka perspective ya their issues in law siana to siesta issues na siana ni ando alame below 18 years yani ukesa hivi nimwe wana siana isu siewata there are various modes ondo mwe na so isu ni yote tunaita co-parenting no asinye ni ai kana ni take responsibilities na ni take whether we are divorced separated or we just consume kamu mwe na kamu stay or we are just living together anduli komina yu musesa ni kwitha ende wa ni unanena wa mundi na kenda kubikia witha abano tonyo wiki wata tuimina ni asante niasia kwa masietwana isi nita wa Benjamin Chalo ni wakili na ofisi wako wiba musi wa Masako numbalita wa JK Ebiso Building yiba kubino County Assembly kana Boma Hotel na hiyo bakubina Gillian Hotel pauno tono tukwata ninye managing partner na nitwandolia ama kwani mamithemba yonde namba yakwa ya simone 0727 588-651 na ya wisine 0739-977-294 ni asante endi mubea umanyanundu wa kwithwa naitu ndeni wa kilungu cha usili nani masese wani watu bika muthia wa kilungu cha usili muthenyani wa omundi tukakomana chumani kingicho kite nina wikwatyo nonde na kutetheka kumana na unene ya mtu nyeni Faith Mackenzie wa Mutonga Tiwanesa.